Mayam Bukurumzari, Nordic Window TV na Santok Jaba, dialogue to meeting Tabiri Pudam Putaram Nokchiri. Masika Tamzari by Quick dialogue topic Rehabilitation of IDPs, Success or Failure. IDP sing mayum da Hanjan Hanbegi Pakali Bakongtang, si my pakpa, Kongtangamo Oirabra, Traga, my tiba Kongtangamo Oirabra, Huzik Lady Ba, Kogi present situation IDP sing a Tangariba, Adugamogi Lady Ba, condition sing si. Nainara matungda akoina mai pa en lobo yabra natri haraga mai thi bani still failure ne akoina lobo yabra habi hiram sida akoina naina jana bani pukhacha bani manipur da thokla iba irang isna maram oira kanda akoi mi lising kaya mayum dagi lanjena re harakanda namdana relief camp da changja fam lawraga leiri aduga government gi support ta mokoi depend tawraga leiri chaba thakpadagi mayam se loina ma khoi government na masi assist tawraga leibagi mawong duni hojik leiri se duna rehabilitation se internally displaced person sing sit tasengna makoi gi limit haitare relief camp da makoi gi punsi amasung everything se sida limit tawraga lotion ba yaba pot ama khakti natta bani dana hojik si yamna matam sangna long term recovery ama akoi daka adumak oiri makoi de security piba makoi da dignity piba duga chapchana mayum da hanjan hanba simak aduga IDPs ama sung lebak prajamiyam sigi akoi apam bani haitari masi laudana so koina apam masi phungdoga lai adubu tongan ba rehabilitation gi akoi gi measures me ama ba ngasi koina paikhatlaga su question mayam ama di thu hai tare hairi ba khongthang sing sida matik charabra yamna ineffective orabra natraga makoi gi sustainability sigi matang da achokba question ama de adumak leiri masina maram oirakanda aikoina IDP singi rehabilitation in Manipur haiba process is it a failure or success haiba achokba wahang sima aduma akoi thogle haiba tare duna hiram sigi matang da naina jana ba akoi gi ngasigi studio lengsin duna leibiri be kai kumnari ba panelist ahum di ahana maktada akoi gi retired army veteran Pabung Colonel SARAT Pabung Taram Nokchuri ani subada lengsin bidibesi imagi MEIRA ki president ima SUJATA ima Taram Nokchuri ahum subada lengsin bidibesi koi MPCC ki spokesperson oza Dr. RABI oza Taram Nokchuri oza ahan bigi se oza RABI da lakchige oza hauzik lei diba policy haitare rehabilitation ki government ki policy si oza ka mai ying bi masi mai pakle haina kan bi brand natraga is it a failure ahan round guna kamai tan bini hojik ekhoi chahi ahum mapung pharak bagi film la ani hojik tha khra sigi manung da chahi ani makai hele masigi 2023 ki May gi tang ahum dagi thokhiba Manipur gi khwaidagi laibak thiba violence je chigi sida ekhoi gi proper government ama leiringe da su khoi gi IDP singi matik chana protection si amadi rehabilitation gi matang si mapung phana piba ngamdaba aduga hojik proper government si oidraba matung PR government leiraba matung sida su hoi state ki government gi maikai dagi haiba tare PR government gi maikai dagi di hojik hayeng sita ngairaba December gi tang 13 2025 ki sipau gi mamda IDP singi mayumda hanjin hanangai gi loina ma khonai harga su mai di pak taba mission nama do thabukti moi khona bawdi DC Bishampur DC dagi gai dagi khona ba zum khra yauri khra khajik akoi chingkhong chingya phawba khra kha gi aduga ayamba maximum number the IDP sing khongjin ba hojik ngamdriba masi akaknaba matam hoina government na piriba matam sida di ngamni thajadre adubo sigi marak sida sam ekoi gi haida yada bagi pan mani ko ekoi gi opposition da laiba congress ki MLA manga sigi MLA manga sigi manungda ekoi gi amna ekoi gi phibam thina sokpa kendra di ekoi gi
Sugunu Sero Sugunu Assembly Constituency ga aikugi konthokjam ke khundrak pom hai patai khundrak pom gi kendra ga sidi ektam aikugi border area hai batare lan thengnai sigi masiga taina boi bana masini hena maka chokpa jaga oiba maside even honorable MLA singdugi mayum makai phauba adum mayamna khangi dungai kanana tharimno kanana thadabano hangnurdasu yare do hauji MLA singsina honaba sida Sugunu Assembly Constituency gi oinadi Sugunu Serugda laiba singidi masi government gi honaba mai pak ko pakta ba toan thamkhraga masagi aigi kendra gi praja singi dawdaba yadi haina honorable MLA Sri K Ranjitna magi lising da tawrapase mana sagi magi kendra gi imai indon sing mera pai bi haibatare thawai yauna youth sing aduga magi keno gi Sugunu gi SDPO Kaksing district ki singna Kaksing gi SP singa ga phajana tied up tongnar ga haibatare magi youth sing loinamak honorable MLA gi lising makhada Magi in the my kid the 100% se ITP singsi mayumda doinama hanjal haibata except satri gumba exam thabagi some masing manga taragum magi exam jo loibagi haibata re ngai bagi sang driba tangai fan exam loiba ngai bagi aduga ayambanadi same to same haibata re hanjal le na launare masi aikoina अखोई पार्टी की होइना नतगना ओपोजिशन और बगी कांग्रेस को हाइबदी नते बसे माकी केंद्र अतो अतोपा अखोई कांग्रेस की ऑनरेबल एमएलए सिंगी द सोदुम खुराखम की गा सोदुम फजन्ना ऑनरेबल एमएलए से हाने फॉर्मर स्पीकर और बातिस लोकेशोरना मसामक अहिंग जाउना क्वेश्चन चलगा दुम तौबदुम उरंगनी अदुगा अतई ऑनरेबल एमएलए सिंग कांग्रेस की अदुदी पार्टी की अवाब से थेंग क्या hangna honare ne some example lama piba matamda khoige sugunu si kendra sugunu kendra si khoige tongan ba kendra singi kendra sing haibatare sugunu sina tampaki kendra na haiga so kendra sing si surasampur ga chandien ga to ga adjoining jaga yam leiba du ga kendra som chawba khungang de yam chawba kendra mo ibni masida sege 2023 की मे की टांग हुमदा वायलेंस सेंट थोपगा होनबने मेले श्री रंजितना याम थुना नोंगान बगा टांग मरी सिदा मागना पीस कमिटी यम हेथम माइ केंद्र से सेमदोखिबा हाइदी कम्युनिटी अहुम याउना मैतै नगा कुकी सुमाइना तोरगा कम्युनिटी अहुम की पीस कमिटी सेमखरगा मागना खैगी फाल दगी हाइ पतागरे माइ केंद्र की होइबा अतोप कम्युनिटी ये माइजरगा अमदुसु माना फाल दगी गा पूरा का रेस्क्यू तो बीरगा साइगी इकोगी मी 99 चामदे अमता बनिको amna nuai taba tata ahum mari do hole hai matu me amna lu khangi dune confined to salaga detain to salaga leiram badu numit khani leiram badu angang masa khra yawi nupi masa khra yawi mi chama dagi amata ba se sunu kendra khaki minate ko thawala thokpam dai amadagi amri singda manda thabuk suba chacharuba leiruba mayam se moi gi punsi si kari yo ni khangrab dunga saigi honorable MLA ki lising makhada mangna sonda mi ama kanbi baduga dawdagi honorable MLA na ikoi gi mi am su kanbi rakpani makoi gi mi 99 se saigi kai woni laibak tambangam de lem badu yamna फजन खुसिनरागा मखोई पुंसी ngasi म्याम मरक्ता लैबा सुंबा चौबा रोल लैखिबा अदुगा केंद्र दुदा सगी मदुदगी अखेगे सेप्टेम्बर की केनो हाइतारे मागे सेप्टेम्बर की डेट 7 2023 सिदगी मफम दुदा रिलीफ कैम्प हांग तो कन सिगी मरक सिदा अखेगे मे की तांग कुन्मा पंदा होमिसा मिसा लाकदौसी नोमा वालिंगे ममांगदा तांग कुनिपांदा ऑनरेबल श्री रंजित की मयुम मकई दुदी एतेक तौदना मैम न लुखंगेना तौदुदा मैमदी हिंजलकपदगी अदगी अदुगा सेप्टेम्बर की डेट 7 दैना डेट 12 फाउगा सी अकन ममोंगे हाइदे लांथेंग समसमना वार की फिल्म दा चौबा वार की फिल्म दा
MLA masamak se madugi war duda mang peace mission su sem ngai hona ba lantheng lan dudagi nga thuk ngai gi damukta defend tong ngai sona ba aduga mage laikai kendra dugi nupi sing imaindon sing youth sing ade police department loina mak khusamna raga mana magi school hingal ngai hona ba laik tom ngai hostan singi amaka mathau to ngai hona ba kendra dugi mi sing rehab tong ngai dong taman honor pamam even low pari si sohung mar phum duine masika si tractor kunga mari pura warga masai pokhete puthoga masi ai loisin lake sigiga si lawon kholandana haibidi rehabilitation si yam phajna to adugumba kendra dugi MLA adumaina haibidi ekoi congress ki haide yada bagini mase congress ki MLA duna tawriba adumaina even khundrak ponggi honorable MLA location to iba ekoi ki PCC president megasana sumaina ekoi leijai bambari mangasina tawne to iba role si atai hoi haktheng na madugi kaino lanjena ba yaudaba kendra sing dugi MLA sing chu ayaw kendra sing tu da mateng pangsalaga honaraga dinga si IDP sing se nahana government gi adu di wanatana ekhogi majority roiba BJP gi abadi moi chanin MLA sing chin honaraga di IDP sing mayum da hanjan ba ngamdab si ayam sauti ngamgodra haibeduni ta okay sida matang gi dai jap ten takna first round dis dong question macham tang raise tau jam kyoja habedi akoi tongan tongan ba mafam sing ken yes especially am strategic over mafam mori gumba churachanpur de khatang phibam se luna lebe mo lei adugu atopa mafam akoi gi IDP lanjen ra kumpham haitare si mafam sing kida koi khongthang ching paikhatli tawi adugu matam khara changini khotkini haibna chingba aduga khongthang paikhatlaga su failure haitare madu toba yada bagi pot memam su akoi we do especially uzana su panbi ki basero kendra gi huzik akoi gi MLA ranjina sumha ki press ne solution singa ngasai phongdok pibe pose khoi loin ure masida serau de mai pakre rehabilitation back in 2023 gi September de gedum hogre ba form suban bide aduga September gi tarik kun mari de sumaya mari chang mai pot le du atai sing du su ing ne tapma le lakpiro haina mana kausin begi haitare posu le de du masida yam chong na mai pakhi besi karmaina pakhi na jaga mai gi sacrificial spirit ozana husik habi ki do maduk na chauba factor am oiduda na jaga mayam sina haidi sumaina mai pakhan ge IDP sing ge rehabilitate tong da haitare karamba policy adopt to wai sidagi haitare kamai thang bini masi ai koina vote ka khriba MLA honorable MLA singsi praja gi asengba mihut oiragadi praja gi awaba matamta mang tharaga chungthokadaba adugumba neba ado ekhoi gi honorable MLA hairaga sagi vote ka khiba numitagi magi kendra du thadoga babu singi leifam bahu purada quarter chongchal leikhraga mi visitor lakpa pho unaba phangda bida leikhiba MLA masing yamagadi hawjiki ranjit ki matausi tamba ngamoi kai ginoi bu tonda hoi sammanana MLA amana tawbaga MLA ama tawbaga kendra maga mafam matungina khenaba situations me am laigini sai dumaina ado more dudi more gi kendra dudi khaige more tengopan kendra dudi ekhoi gi tapaki MLA na kadi yongo tampaki MLA sing ekhoi share yam initiative role IDP sing hanjna honabda ekhoi na tangai farna hen thaudang logdo yade maramde ekhoi gi pandam jidi manipur punje manipur ka heloi shaibne manipur ka heloi shaibni na ekhoi na khre na walk to batare ekhoi na khras hen sacrifice to batare ekhoi na khre hen matam mang batare ekhoi na IDP sing hanjna jai aruna Chandel district kumpagi ekhoi Tengnopan district ki na tragana Churachandpur district ki Kangpur district ki adugi MLA singduga ekhoi gi laiba ekhoi gi khenari bese tampaki IDP sing phal dalla jinal laisa siga MLA sing siga khenabasi khen madu tawutabu IDP sing chu masagi mayumda chap chana hanjanba matam chana ngamdra phawdasu IDP sing dugi matam ragi temporary leifam sigi si proper facilities khala hen batangai fadeb adu lei bataraga di khitang mioi bagi leifam tok batangai fadab do adunga koi sugunu gi MLA ranjina cham sama mai paina atai MLA atai kendra su loina mai pakadam ne habdi ngamdam yam jogone tobu initiative adu de
होना भम थोक पदुदे लेंगा की मतेंग आइद्रगा सोना बे आइबनिदा लेंगा की मतेंग जे लेंगा आइब सिदी लेंगा सिदा ड्राइवर आइब ड्राइवर ना गाड़ी चुमना पुई हाइतब ड्राइवर ना के खोमा दा धौदे येदुनी हौति की लाइब लेंगा सिदी असा तो माइ लेत्रमनिना एमएलए मसा मसाना कोई माइ केंद्र प्रजा दु कन गेदी इनिशिएटिव दु रंजित एग्जांपल हम भी वाने बा मागी एग्जांपल दु तौर का अतोप एमएलए सिंह तो भी आइबनिदा अदुदि लायदना मसागी चटना कांगलोन इसागी कल्चरल ओइबा फेस्टिवल सही इमदामक थोकपा निंगो चाकु बोइगिरा याउसंग ओइगिरा फेस्टिवल भाव चुमना पांगथोक ngamdungai tanjada maring marang chalaga honorable haisir kai haisino mi atopagi festival da nuai thoktana hawik social media da dum da yeng sinari du kari aina haisige thank you so much akoigi lengak na di effective huzik PR government pali mamang da akoigi state ki lengak phasana mathong toroga leiremini pura pangthok pangam bese mangon da loi responsibility shift ta udabida akoi isana su kari for akoigi own part gi initiative lawaga responsibility se kadai da lobo ya habdo adum ngam isana ngam chang dudi akoi hona si haibagi potom leide 100% loina mag akoigi kendra dugi MLA duna natraga akoi loina mag to fulfill to bangam dra kaso ngam chang dudi koi hona ra kanda akoigi responsibilities ado area du fix to si haibagi ojagi wafalon thambi thank you so much ima da bunglak chege ima si akoi visit lai riba IDP sing rehabilitate to process ima gi meeting na kamaina ubi IDP sing di huji akoi relief camp ta halaru haiba to akoigi fidep laukre aduga huji मोरे कांगपोपी अदगी चुराचानपुर ददी खुदुंग चादबा क्या सिगुंबा लैबा तारगसु अखोगी मयुमदा लैनिंगबगी अपाम्बा IDP सिंगना कन्ना फोंगदोरकपा मयुमदा हंजनगनी रिलीफ कैम्पदा लैनिंगदे हाबेग वफा मैम फोंगदोरकपा अदुगा थाकिबा मतम डिसेंबर गी बाय द एंड ऑफ डिसेंबर सिसु लोइदोरे हेंग चिता गाइदे अदुगा खोंजंग चंगसिलिबा डिसेंबर अमदे हौगा नुंगटी कुदिंग के अखोगी गवर्नर मेमोरेंडम पिसिनबा मसी कयाम कुइना पिसिन हनगी दौरिबनो होजिकी डिसेबल अखोगी IDP सिंग मयामगी खोलाम थोगले अखोगी अवाट अपाक सरकार यिंगसिनबि हाबने चिंगबा अवाट मैम अमा अखोगी एक्सपोज तौरे हाइतारे लैदिबा फिबम से रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस नि हाइना तथरिबा कांगलोन सिंग तौरिबसी माइ पाकपरा नत्रगा माइ थीबरा कमाइ थंबिदिंगिमा aham maktada koi window tv bu yeng प्रजा खुदिमक खुरुमजरी अदुगा ngasi panelist oina phambiriba tamo amasung jagi makhanda subla tasena ngasi maksu ima alamboi kongnang khongda sin protest to hi chaluraga laiko ado aidi aigi wakhal dadi yamna success oina mak pa e habidi ai haibangam de habidi kaigino di तौरीब खरसिदी याम कन्ना कनु ओइबदि नतेदना को हाइबा तौरीब हाइरगदि वेरीफेरी एरिया गे हाइरगदि लोइमक्सिदि यारबने डिसेंबर हुजि मोइन हाइजेकिबदुगी ऑर्डर दुगी मतुंगिने को आइना हाइसे अदुबु अखोइ हुजि तौरीसिदि सरुक अमा थोपबो योबु नतेबा हुजि चंगिबा सुगुनुगी ना चंगबा होय मोइना दे हाना सु चंगा लेरे ना हानगिदुना कनु तौबनि हाइ अरमाइ तौदना तौरीबा दुरेगी अखोइना नहान वारोइसिंगी तौरीबा को अदुगी कनुगी तोबुंगी तौरीब खोलीबदो यांकन्ना कनु ओइद्रिबा सोंगे अवांगलोंगी साइड की नहानगी तौरीबदुगी दि केसु जि ओइबा पोट लागते नत्रा डिसेंबर दि हेंग लोइदु किता ngaire नमी मंगानि मता ngaire ngani si 27 ओरंगani नत्रा नमी मरि नि मंगानि मता ngaire दुना मसि पोसे आइना सक्सेस ओइना तौरे प्यार लाइबा प्रेसिडेंट रूल्स ना माइ पाक ना थबा पांगथु एबदि आइगी ओइना दि हाइनिंग देबा हाइनिंग दे दि कमायना से हाइदोइनोबा मोइना हाइजेबदुगी मतुंग ओइना दि प्रेसिडेंट रूल दो लेरबनिना हाइरिबा खुदिमक सिदि लोइमक्ता अखोइना सुसुम येंबदा चंगबा याबो ओइना दुम उइयेबा अखोइना सुम मकै मकै सुम चला खोला येंबदसु हौजिगी कनो फवाक चर खाय सुना कनगी सु दुम लाइबे याबा म्याम अमा लाइबदो केबना दु चंगबदि चंगझले दोसु अदुना अदुरगी सखोइदगी चंगबगी वासुनते मोइरोंगी लाकदबसु लाकते नत्रा अदुगी सुमोय इनिशिएटिव पीरगा खोलगा कमाइला हनबा कैदोबा हाबदो अखोय गिदि सेंगना हाबदा प्रजा पुनमकना कैसु थोइदोकपा मधुमा लाकपगी हाबगी कैसु लेनदरेबा मतम ममदा दुम थादो दु चखिबा माइकल दो दुम लाइसिनी नत्रा अदुना मसिगी पोटसे अखोयना वारी सानरिबा स्टाइल सु कमाइना तौरिबनो खंगदे अदुना IDP सिंगी अवाद पदी सुरबला दुम वाद कनी नहान मक्ता सुगुनु की साइड की अदुम नुमित दुगी नुंगदांग दो जारबी को मोइगी पोर्टल कनो दो डिजिटल गी दो तहोदबा मोइगी अनायंग नमरम ओइरगा मतम दो दा मोइ अफेयर दी तौखरगा कोई रिलीफ कैंप दी लेत्रगा मफम एरिया दुगी दी हाबी सेरो हायरजु सुगुनु दसु म्याम लैबे यावेदना को अदुगुंबगी खरा वादपा अदुम लैबेगी हाय अदु बयना कक्चिंग दिसी दा ngरang
kano to bagi hangan kholan bagi budi to gni Monday dai no moi du si de chatlo di hai ki bane aduna mafam ko dimi gi adum award pasidi dum hairakani kai gi no habadi akhoina imung ama puba matam da su ngasi chieng legra ga ju hayeng thumum walakani hayeng thum legra ga ju hangsi thawng walakani adu gi hendok tana mu use tawna ba barung gi sapon no wakani koge dum sidi dum walakani ba maram di masana sujara ga nomjara ga sura ga nomaga to bo khoi bo ta subla dum watnari dunia ba natra aduna maram oira ga moi di subam nomham su ta sengna thoidong na khangdraba oirabanina makhoi da di dum madu myam du leirak ta bane ba duna ne ba khoina nahan dagi lawaga kholaga moi si masagi hujiti president rule se leiraga di fajana equality da thabak to biraga awaba singse kohon biu khopi haido dugi ne ba maram di sigi kano sidi moi gi burden sidi dum haira kane ba moi gi kano opinion sidi loi fongdor kane ba kuira kana hene sum hela kane ba aduna salauna moina matam jai ngai kholingai sida to ba moi gi drama aina haijei do koi tawriba politics mai gi tawnariba myam se sugum bada taw yam thina phattaba potne bako huju sungare koi gi ngasi haina ngasi tajabani moi gi Abdul Bihari Vajpayee habra du gi tawgi moi function amada koi gi president Chema Sardana hai gi adu aina kitang gyan ta pham wali se koi gi dictate and deport haina parliament di haire ko moina khoi gi amisana dumana hai ki adu khandok ta yaro kholo hai hare adu ba nahana khoi gi November gi December kano gi November gi 14 da chatpa kangu dana amu MLA singdu dana mu na khoi hana ga yasana ba to hare pot si ngo ba khoi gi party president na ngasi mu adu gumba changai ba foreign military adu da myam si kano to draga di kamai to duna yamna phaba sarkar ni adu haile adu gi na han chalu bodana mo phamin na bodana adu myam dong to haire ado akhoi gi oiriba akhoi gi leader sing se makhoi gi na ngang thorei ba posiga center de gi tawrei ba posiga chana da ba moi manung da hana khana ba mathau tai ba ma kari gi no haddi adu ta de en haire ina nahan makhoi da adu haira pa matam du de adu di akhoi de adu natte akhoi dis mai taw to mito miran cha changa poi gi pot ma problem leiri hai ba pot sing se hana ga no taw draga di akhoi masen ya sana ba habdo yaroi haidana makhoi na di adu gi du tawam da ba masa maksu yawi na tro masa maktu da adu haire e akhoi masen na nungsina na ba sinu kholu sarkar du di January thada sengge khot ke haira du ga mana ngasi press meet na mu adu gi du parliament ta su ami sama mang na hai dunia adu to ba da to ba changa pasin do hana lokthok to yaroi amu haire moi gi gameplay se moi masa na ngangjeri ba language bo gyan ta salak tare ba aina haina moina sida hari poto ada thamamba gi poti moina haide moina du harak padane akhoi masina sano so harak pa matam da akhoi na sumaina haram me akhoi hana ne mito miran cha akhoi gi sarna haibi gi ba parliament te hade adu gi poto hana akhoi tong do ya roi maram de akhoi se khut khare atopa gi yaure haidana du ma haram me habdi mo amata thola haidi ko khoi masen han ya sina na bata sina na ba hai habi zun media na hena kangam mani adu ga ngasina du hai adu gum ba su gum ba mayam sigi marakta gaduna di dum mina aina haido mito miran chana dum phamme hujiti yengo sarkar leine musem ba yamna yana sem da gai adum huji ojara bi na ga hai gi do atopa kana sunate gi kendra gi ni adu tawri bu yam du gi pot gi haire sine hujiti aduna mokhoi da intention leita bu gi moida laita bu na mayam sina songnara ga haibe wane ba mabu dance to ba da ba adu gi wana te ba leader mo di leader mo gi nature do adu gi adu da sunate kari akhoi gi namu akhoi khudai se la alami lising le re na haiba kai lam no ju ed khangje de maming ju khangde MLA am sule do kari ba akhoi gi kai no hai da ne kai lam gi no kerao khiti ga kari ba suna kan gi so ma lai bane lan hawrak padadi lan mi lising le re to ki be do adu su yo mana na han interview gi ta adu viral chale angang nu pim cha du da be mana angang ka pok to habi leader amagi mai to bom to ba responsibility do adu gum du mana to bo entertainment ne hedana su ma kari post lege ma kamai lege habdo mo masana gyan taw ba ma fa su fata su MLA ne suspend le wan assembly changa da huju mo MLA ori ba mo na si highway kolambo khomang khongi ne le phamori ba ke no man IDP man na highway ba ngasi le ri ba MLA man se mo ta bok la ga khoi na ngasi su ko na phamba si da lakpi de hai ba ko lakpi de hai ba mo na lambo khomang khon din December de wan de phamba lai se sida no mo ta kanam ta lakpi de na ngasi hai de ba ima sine ko yam penje da ba adu ne ba adu ga moi na adu gumba entertainment ne da na su yam na yeng ba da na tai cha da ba adu gumba ma ma tauri ba adu re khangde ngangning de moi sanga ga su moi na di warawi gi wana te in habadi akhoi na noi buji MLA amadi oiri habane ba MLA mo be gi thongdang do lo haibai wane ba
ado thodang se lobo se iwan wali ojana budi kanogi tamu ranjit ki dum hairi ko ado madi hoi magi low kanu manga pi kanu to ko khotpa na hai ado mokhoi gi sudum problem leiba ado khara yengjen ba mu hene yengjen haningi praja khara gi dum mokhoi da su moi gi wakat bojala e bu ko moi lupa cham gi chang da ba hoi ado adu ne adu duna adum ba mam se loi mak ki hona de hai badi na te hona ko su yai aduga tasengna thamoi seng no hona ba hai banga khoi gi kanu to bagi khatang defense to oe ba adu duna du gum ma am do to honingi ado tawda basini kwai maru adu khangde kai haido no adu na sabla id taseng no hojiki president rules na ngasi mokhoina tawreba pot se id taseng ayon da di agi thamoi gi oina di apen ba sumlai leite haba means ngasi yango highway phange chat pangam da kanam kem haide natra akoi su lau re ha pa da ni hai re hai court ta hai re supreme court ta thaba ngam da leire ado akoi gi power se kem ta leitre ba khoi se aduna akoi se seng na da idp na moi yum de gi thola ga leibo ni akoi sa mak su idp ne ba seng na da khoi mai ke meri kem ta lan de ba na te akoi na suppose mi lamam da chalu matam da flight tu na kai no to dra ga di akoi makha lam bi leita ba ni na adu mo khoi su idp ore lei gi du ne ba mafam du da pai ba ngam dra ga di leiroi dro aduna loi mak sa idp oiri ne ba khoi se aduna masi masa huji minister mla kai na ga moi pong ba lauri ba myam si su lo idp nga ta ne ba moi fly sina tharo nu ne ha fly si to kho ba moi kai si tori ge ba mo su idp ma khalan ne ba natro mo kari lan ba ngam mi ge ba moi ngasi si dai si da ka no to na to ri ba myam si moi masa bu kari lan ba ngam mi ge ba mla mo oi be gi ijat yaw ba moi myam si hai ba to ri ba myam si fly to je hai ba da ni lo ma kak that kho chala lu nan indu ko gi to da kya wane patient myam numi kya ni ya portal ni adu gi life to mo su yaw do ni maram di akoi di makha chat pe adam ni na gasi malem thonga du ya malam bi myam la ga mate khara du da siboi da ga security na ga to pa du mai gi thabak du mai gi plan to success oi haya bro atai te state na phajana welcome to nagaland to mau bu kanu bu to ra kan du de yeng ni mate khara du da kai no ba do si chumi braba sugumba hai ga da to ga da to dre khoi merry christmas na lak pa da khoi su dum yawi myam adum ko rei furu ki invitation lai oja khoi su dum chat le ba to bom to podu budi to bo to bu akhoi ga mokhoi ga level di khenai hai bani da mokhoi di uji level na ma da lai bani na hoi moi wish pi ba pi da ba khoi ke su adu da kai ke no to de yam de hendok na min media da ga du mai na to podu nu ai te ba adu ne hai se kheti ga ba ke ra ba khang de suna kan gi du ne ba ma sung ai u bane ba yeng adum pim cha do ma hang question du bo du bong na bra ba ke ra ko ba khang de si gi do adu ma mana leader mla mana adu bu pim cha da ma ma question hang bong na bra ba okay ma kari oi ge ba adu phajara bane da na hoi moi gi mina di phajaba ya adu bu leader ha bi gi licha cha su yaw dre ba khoi gi lei ba myam se leader ma da chen ge da licha am ta yaw de ba du la ne nga se khoi mi no usita da la dei se ngasi miyano sitri se akoi na yaw da baine ngasi mokhoi myam do na mithamu mitaman oi begi wa do haira ka na moi ngasi mu moi gi thamban changlen da khangde nagaland gi education minister ne nama ga no lak pada moi to buda ngang du du kai no ba ngam jo ko su kai di adu ngang nei ba point ne du chana ri bre ngo ba adu ta moi gi ami saji da dictate report to bi wa ha na sar hai ba di kai to ge ba moi chalu myam da haram di ke do ge ba asa khoi na su haram he si bok gi manung da janaba thar ki bok gi manung da ne hai ba myam se masi han fast moi ka no tong ni hai ba ni thabak tu pang thok kan ham ni tan thok kan ni hai ni ai ne khoi sabha sai ge ba bjp party president sabha sai bi ge bai adu din na te swai da khoi apang da thai gi ta ta law da na moi na ngang thok pot na khang khoi khang ni di khang de khoi ni yaw ba na te do kari no moi to myam se aduna aje bala su ngai re ke su kan ta interest lo te hujing su memorandum pi ni ba myam se den one day na si bo pi ra pa do ma na reflect kai to ke ne kai to ke ba ye ngo no media ne hen khang ne ba kari responsibility ma na ngasi ngang ba le khra ge ba hai ro ga hai ka man da security ka no meeting ko re gum ba meeting de kari puthora ge ba phare lao na han gi ja kanu gi asuna kan gi dola thabi gi to bu do madu gi dumai yara ni noi gi house ki ne member amom to ga noi yum kai sana ba gi lambi do silage adu da su hayo ba adu ga som gi su noi gi su la ni do la o yare no openly mo order tho ga to ba adu su to bo ngam de adu su gum ba myam si da le ga khoi na ne bi hingi ne hinga ga son da na khoi interview lo le re son da dance to le re khoi li ga khoi de tum kan khong chai ni ya we masa gi Christmas se loi makini Jesus akoi le adum shorni ko ma su chamane tawbo
masagi ojariba culture ki ojariba duna adugla una enjoy tawdieba leader boy na mi duna wani ikai ra chingjale ba khodi yengba ngamjadare ba dum ma'am do ha de ma heng saw ka ni ai di kendra ni ai na le maning ma na hada ko chat bu di ai dum phai hai du ni hoi mai gi ethics ka kairam da dei khangde to go ma na hairu bu de gi idp sing duna phongdo pa akoi su sumaina lening har pa gi akoi na voice am de ta do nungdang gi voice tu di moi threat to pa ni na di lo de ba ayu ki voice tu ne ba public am gi voice oi ri do adu de akoi adum appreciate to isine ba adu gumba liem ba thabak to haninge hai bani dai na hai badi adu na haije be gi wani ai to ngam ba kanam ta da yek na ba leite leader loi ma phai ado phai haraga su natai cha da ba ai mla ma gi thongdang ma sa khang da ba do madu gum ba sum tawraga di khoi sum uraga maram de khoi situation ne am control am da hanagi kano da le mane ha di akoi su Facebook su yeng oi moi da su ko ta na ro yen be gi ado he phang ba da su mai ta han thulu pe viral chale na ayo na ngang WhatsApp ta kyam nyami thare mem se aduna nuai te habani da ina haijabe gi wadi atai gi nate da huji oi ba situation si da di sumba mem si yeng bi raga moi huji su governor da chief secretary da as a MLA mo oi na su no pi gi order du kama tawre adu kara yokselle huji hai ba post na di oi be arwai no ngasi changal ni kharas na di arwai kari karam ba ground problem nei no akhona center da kayo hai ge party gi side gi ka do ga ge kana sada ga to ba ha adu ne appreciate to dro khoi okay ma corporate pina de bamta mai gi kan office ta sangle da punung ba nungai le re ba son da na nungam re numita ba pham da kap ta na to ri ba me am du yeng ne moi da thom ga di ma su sam bu bo mu ne kamai to dori ge ba isa dong dong pam jin je ha ba ni da nga si hingali ba pulsi me am je idp sing nga si hingi ba pulsi se isa da pam je ai isa su idp ole maram de ai me ke me cha ya de cha thopam le tre ai su isa ola ba ne bo ji maram de subang nom le rak tra ba ni na okay ma thank you so much ma ani super round dam lak tige in another sense saying that the relic later but remaining general people sibo idps ne na koina conceptualize to ya ba area ma ka facilitate to ba hai tare koi se kano khara da limit khara da koi phajala thambai mong khak lei besine amna mayek seng ba koi example ama su oide duga lairiba akoigi even though they are in suspended animation lai boy taraga su elected representative sing siga kaidonungda moina lawgadaba fix tawgadaba lawgadaba daite siga praja miyam go equate tawbodi sungya yaro ha bofam sima di mayek adum sengaba po ne dun hena waraba tanja sa present situation chite hena passive oraga lai thokta bida hai tare o manungda khoi chen chongwa public ki domain da yam transparent oram da basu yai adu hena lawhaning bagi poto matam je sangam dana akhoi dai hena traga kaigamba uba phangak duna dum pen da bagi masa ke dum oi ba du ka phibam si de dum day by day yam no worse orak ba hai tare du pot mane kuin huzik fitness oi si thank you ma second round dum lang tige ai pabung dum lang tige pabung ge oina di huzik lai di bese ko maina meeting thambi rehabilitation of idp success or failure have a post rehabilitation ki process da pabung gi meeting huzik lai di ba kamain thambi ni pabung wa phung kara je ke IDP singche nearly 62,000 ne moi homeless yum leitrise moina phase ohumda moina first July da akhoi Prasan Kumar PK Singh na hai gibado man hai gibado July ne phase 1 October then phase 2 December ne phase 3 ne handak sei sida pangtokpa aduga hoyi phauda 62,000 sidagi mi kya sanga gen moi any person adum claim to bu yani ba example ina aina sum yeng jabade di sugnu ge se moi se 2000 muk ni hayab ko ad report ti bidati ma 2000 chang ma ti am phare ko aduga malare aduga hoji phauti boiri ba total failure ne total khajik ta ganate total failure bani aduna moina government to bung to thabu to tawti ba moi masagi ma thausi tawti hai moi plan mai amum semi adagi chief secretary sina mana kano state level adidi district level semi chief secretary sina quite mako ore aduga convener sina assistant secretary home na pure masire da semi ba sidagi hoji fauda ai hajigi dini moina tawri ba si totally chied chamjabi ani aduga thabo ne te pangtuk tri adu yam phajaba warni IDP internally displaced person ngasi prithvi de masi mo wai ji coin tori ba si karam ba english yam haiba nailong ngam ma minaga what leidna wai ji karai de prithvi de lete wai adu isani bi hai definition of IDP si hajige ba
IDP si Maitei si total IDP ne total Maitei khudima IDP ne Supreme Court ki judge wari pan court short ma chua chan pusang ya ditna Supreme Court judge ya kiti Yes. even MP bimol chua papochoi thai da ma chua chan pusang ya kitna moi si makok ni tna ko matam si MLA amta aina nam chai ji kra moi si by road salaga moi ka movie salaga moi flight si dima budeng ni saludna moi masama si example chugle leite ba atuba mana IDP se ma sakhang na ba khoi maitei si maitei ma sakhna ko be je ma khoi maitei si IDP ne mong thiet piya de ba atuba khoi ni history si hoji manipur da khoi ayam na khangdri manipur se total hill state ne singa tang ka shu lei na te ba singa tang khai do ki bi administrative ki facility to nungai na siam gi bane ba hoji manipur da 6% de le survey to bi se 94% ni survey to de survey si british na to di ngasi British thadong matung Manipur survey to direba masi choide myam si masi di udreba ko akoi si maitai ya ba si akoi tribe ni ne arjun ni masur ni masane do akoi brahmin na tieba ko adi yam na aryan blood na tieba masi akoi na itihas khangdraga akoi si kobru ti horopni hai na moi kangla ti horopni su myam masi controversial le si poi hazer ko buffer zone chi kana sim india government semani buffer zone had base buffer zone is army language si jenai masi akoi asi lai manipur fibam se ngasi ori bu manipur fibam se next slide ki moment ga chap chana chahi kaino kun gi mamang ni thoki ba chap chana thoi ba ko next slide se namdana bu moi anti moment am se me madu ka pa doki adu finally congress ki nandi sundara sina mana supreme court file tor ga moi mai pakhi ba aduna atu bo pham khara haira bada ngasi mi angang 260 henam thoi takre madu kanana sning jangdre adigi mi angang yang kai hombo du mangdne lady ad yum mi yum just thage be lising ni pan hen mane ba adu display pan 62 level se data December ki tang numi mari ni manga de ngai hantek se hilo ji moi se ai ha 4000 bu phan thar adu figure du utre ba adu go mene su adum haide angapa mana ngasi world sitane world ki citizen de akhangai sing sina prithvi che kamai to ga prithvi ji lo selapi pibom leire adu prithvi che kamai to ko lo sina khanari ba ko akoi manipur den akoi masen hatok nar kamai to akoi jati sing che akoi leire bu kanglup si lo sin he bo khal ki akoi yamna hanthaba thak te leire bani ko ngasi paute india government tharakpa akoi gi big rubber stamp hai ga governor se mana ngasi bo to kari nuti yori function si da IDP ko wafam pan kara braba wai mata ta mana ngasi yo ai phanam ni yenge aside da function da yo governor sin yori sin da IDP si December of the ngani da akoi gi kano national highway hang to kane su hai ani si kai su hai da bani masi yamna soi bane ba ko ato bo pham dai ge manipur ina khun ma mayam leitna moi mayam punchel laga IDP ki moi colony sem ya ta brami matu example woi che ba india government star mai te ina khun ba leitna number 4 won boy ro ganjala lon boy ro ama boy ro mo to boy ina khun ba khare jum wang yam wang ba ko lanthum yam pai ba le ba colony moi sem ba ya he ba atu email in MPCC ngi local area development fund bu nala adi kothi wan di sem te moi email me punjel laga moi phangi paisa kan local area development fund na moi IDP colony sem ya dro MLA sing sem li MP ni sem li hai ba aduna akhoi si yamna soteri ato bo afam dai ji ngasi india da parliament da session tori ba se lok sabha wa ro dai sabha si da lok sabha si da ne pung ohum hakte ne pung taru hakte ne moi phami si no mo da moi session nam chang 1.5 crore ne 1.5 crore no mo session nam moi da lok sabha tori si rajya sabha gi na 75 lakhs aduna no mo da parliament da assembly se phami se parli lok sabha ro rajya sabha 9 crores ne india akoi praja digi tax gi ne 9 crore se piri bese moina assembly parliament session de wathi ware ngang bigi ko maming hong to hong jin gi tawroi tab ne ba akoi manipur de lei MP sing sina 100 ngang da bne akoi IDP se karam matam challenge sige atai issue ai maming panjaroi moina pangata ba issue sing gi da amendment si tawri amendment kari gi no
IDP सिंजे मोय सेशन खुदी मकी फप खुदी मकी अकोई IDP से लुलु देसिने ना हागो छानन नन लावदमनि मकोई मना दु पंगिरबो मदु ते खितंग मदु इफेगम लाखदबने बको अकोइना मोय सिदि करी ngamबै करी तोबै थारिनो खंदे अदुगा आई याम अवाबसे इंडिया की मियामनसु अकोई मणिपुर की सुमाइना युम अखोई 62,000 युम लेटने लेरिसी इंडिया ने खांग्रे मणिपुर की फमनाइबसिंग दु खांग्रे मणिपुर गवर्नर दी मणिपुर लेंगाक तिंग असि पीआर हारिबसे लेंगाक सिन ने सांगाई फेस्टिवल हेन अखोई कनो तोग्रि दुनि को लुमने लौग्रि दुनि अदुना अखोई सि मिराइ रबनी को याम समना हारबत अखोई सि मिराइ रबनी हौजि मोइने अखोई लमसिदा इसा इतुमदा अखोई सि रिफ्यूजी होजेरि फिनि इसागी लमसिदा अखोई खुदेमोन थानसेबको चाही अहुमुक्सिबु MLA अमतना मोइगी IDP की कंडीशन ची ओरमु MP न ओरमु अदुगा माचिदा नुंगाइने लेरिबा तंपा स्वाइदे ले इम्फाल एरे लेसिन मोइ IDP कंडीशन ची मोइ कमा तुंग लेरिसी को अदुनि हौजि चाने पि हाइदन कदासु सत्ति सी इम्फाल एरे दे लेरिबसिना बॉर्डर एरे नत्रसु मखोई MLA सिंगिना मफम खुदिंग मत चलगा येंगदमनिने बॉर्डर एरे सिन चिंग्या तेमजा सि चलगा मोइना अंगम मतिंग बांगदमनि अदुबु मी कौई को फमनाइब कौई अदु नतबदि मथौ तौबे मिदुदि फमनाइब नति मथौ तौबे मिदुनि फमनाइब हारिसे अदुगा लेगासी की प्रायोरिटी सुने सी होई पीआर की प्रायोरिटी से टोटली डिफरेंट है बा लंबी सड़क सेंबा नाला तौबा इविक्शन तौबा करी माइन सिदा अदु तौनु त मोइ की प्रायोरिटी सुदा बिन नंबर 1 प्रायोरिटी वरम गदमने बा IDP मसे मयुम धालमना ख्वाइदि प्रायोरिटी वगेदमनि और नेशनल ने हांगतोबसिना प्रायोरिटी वगेदमनि लंबी लेला सेंद्रसु याय अकोई फुन मरते चटके अकोई शीघ्रसु मोइदि मयुम धालन गदमने को अदि रिसेटलमेंट प्रोग्राम सिदि वार्ड फुटिंग तौगदमनि मोइने पीब डिसेंबर हाइबदो डिसेंबर दा मियम ओइता दि मान ngangi बोदो पांथोगदबा अदुना ति मोइ मखों अनि पांजबि वानि मखों मरि पानबा जीवग सब माने ओ अदुना आइन हाइजबदि कांग्रेस की मतलब सूज पांथोकिबनि फो सु एज सस्पेंशन ऑपरेशन से कांग्रेस की MLA सिंग तौबदा आई प्रेसिड तोय थागनिंगाइनि अदुसु मखोइन होनबा याबदि होनरि हरि MLA मबानि त नते को लोइना MLA न खलदि माइ थमोइ त MLA होइतारदि मातु मतु पांथोगदबनि अतो बफम द हाइजोके इचानि बिन मालेम थोंगामना हाइ मासी इचानि बिसै नि हेक होब 2 अक्टोबर कवर तौबनि लास्ट मिनिट सिदे द मासिना आइन नान हाइजगरे सेनापति दिन सेंमाइ लापसिदे द प्रॉब्लम सिलाए कुकी सिंगिन मोइ बंकर दा मोइ स्नाइपर राइफल लुक थमगा मास हातोकने न लेरे पाउत अदु इतादि मसी आंगांग सि पुंगनि थुपचलगा हापचलगा गाड़ी ते पोरो अदुमाइन तोखिबने को मसी द मान यूरोप सि द हेलीकॉप्टर तोंगे तोंगो एयरप्लेन तोंगो द मखोन सत्र सु मासी दे ओरि बसे मा अमरम द अखोइगी माइ पापनि न लौजै मरमदि माना पोर्शन खरा दो 30-40 किलोमीटर दो लाक्सर मखोन मादि मसामनति बाबुंगै साइकिल थौर लाखे हाइपनि अद्रेत मान याम चाव प्रॉब्लम क्रिएट तौदोरे मान मणिपुर याव इशू मोइरने अदु इशू दो नेमदनबगी दमता आइना दुमा सिंजगिबनि मतंग सिदै लुसिनजगे ओके पाबुंग थैंक यू सो मच मरिक वफम मैम पाबुंग थंबिरे अदुगा हुजिक्सि मरोइना अखोइगी आफ्टर ऑल लैरिबा प्रॉब्लम सिटी आदा सेंटर ना फिक्स तौगदबना हंजन हंजन मोइगी मनाकोंगदा हुजिक यामना कनोसिगी इशूज मैम सिगी कोई सेंटर पॉइंट ओइबा IDPs की इशू से हंजन हंजन अखोइगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगना पार्लियामेंट अदुम लावगदे मफम मतंगुनि मोइद अदुम रिमाइंड तो हनबा हाइतारे असिगी अखोइगी नाकोंग सिंजाई हेलगा लेहनबा मसि अदुम पुखतकदम हेबा वफम सि मसु थंबिरे अदुगा अखोइगी लाइब वफम सि अदुम मसु लेरे अदुगा स्वाइसैदा कनोगी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की रोल सिंगसिसु यामना चौबा वफम दुमा लेरे दुना हौजिक से रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस से इनएफेक्टिव ओइ हाइरगसु टोटल फेलर ने कोई पाबुंगसु थंबिखरे इनएफेक्टिव ओइरगसु इन स्पाइट द इनएफेक्टिवनेस ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हुजिक ओइरे इबसे IDP सिंगिना अखोइ से वॉलंटरीली हाना इरांग साउकल पकलिङै मतमदा मकोइ रिहेबिलिटेशन की एफर्ट मैम तौबदो चंगनिंग अमद्रगा सुदि चंगबदा खुदोंग थिगदब मैम लेरगसु हुजिक मतम सांगिलामदन मकोइ मसाना चंगनी हैना फिरेप अम लौरकपा कोइ लाइनिंग रे रिलीफ केम्ता हाइबेगी फिरेप सिमा याम चपचाना लौरकपा कोइ हलनी हाइबेगी गवर्नमेंट दा
ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯟꯇꯣꯜ ꯃꯤꯖꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯐꯦꯚꯔꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯒ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯜ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ केंद्र की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगसी मखोइना मागी केंद्र की लेबा आईडीपी सिंगसे मसी माना खुमनन दाजलगा पाव फाउनरगा माना कईदबु यागे संगहनबना क्राय फोगी ठाकता संगहनबु याई संगबु याद्रिबा जगा दुना सिक्योरिटी की मतेंग लौरगा कमाइन तोबु याई हाइबसी माना अखोगी इलेक्टेड मेंबर अमाइसी केंद्र दुगी निंधौने एमएलए है माना होना भी है पोने मदद दरकार लेबा सिक्योरिटी की अरेंजमेंट दरकार लेबदो अखोगी पीआर गवर्नमेंट सिदासो अदुम हाइबी याई अखोइनसो आइगी केंद्र की मनपुर की ओइना माइ पाक्त्रे बौजी आईडीपी सिंग हंजनंगाई होनबसी पीआर गवर्नमेंट असना होनने हाइदो साइगी हाइबी दुनी डिसेंबर हयेंग 3 days का तंगाई रे लोइगदोबा हौजि फाउरो माइ पाक्त्रमनि पाआरो है बौजी की अंदक साइगी ओइदि असा लेत्रे अदु बतागदि केंद्र की एमएलए सिंगसिना माइ बागी आईडीपी सिंग लेबे सिंगसी आईडीपी सिंगना संगिंग हाइदो रिस्क लेबे जगह संगबदा खुलुंग थिगदबा सिक्योरिटी कवर ngमोइदोबा यामना हाइपर सेंसिटिव ओइबे जगहददि मखोइ चंगिंगसु थवाइ चाकपगी मयम हंजनिंग बवानेबा सिचुएशन दु फजना कन्विंस तौरगदि मखोइसु दुम वाखन दु सी चंगबे याबा यादबे लेवल ले खनगनेबा ngसाइगी आईडीपी सिंगना चंगिंग हाइसे अहानबदा दि आईडीपी सिंगना एखोइ युमगा हंजनबा ngambasi kiram mimne आईडीपी सिंग किरम मदुदनि ngसाइगी एखोगी सुगुनुगी एमएलए मागी रोल जम थागतनिंगाई एग्जांपल सेट तौबा याबा पोची मान फुटबॉल टूर्नामेंट का तौरगा फुटबॉल टूर्नामेंट सी 19 days नुमित तरागा मापनी टूर्नामेंट हम चावना स्टेट लेवल की ताकता इयुम न कौरेगा आइना अवैधि हम नुक्सीबा वाखलम ला तौरगा कौरगा इयुम न कौरे फुटबॉल टूर्नामेंट सी का तौरगा मयाम सी संगबदा कैसु लाइफ सी secure ओइरे को इनसिक्योर ओइरोइ को हाइबगी वाखलदो मसाद फील म तहनगदमनेबा मदिगी तहनंगाई थाक्सी मागी लैबा केंद्र सिगी एमएलए सिंगसिना होनरक मतमदा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी का गवर्नमेंट की मेसिनाइजिंग का तानरगा होनरक मतमदा मसाइगी संगबलु ngमदोइनेबा कईगुम मफम खरददी संजरो न सामना तंतायना हाइरसु थवाइ थाबन नतना उपाय लेते गायना खंदना मुक्न थवाइ थाबकी दबगी संगिबदि यायबा तौतो अदुना अमयना फतबा थोखिबसु यायबा मदु अदुना गवर्नमेंट का आईडीपी सिंगा अनी सिगी मरी से फतना कुपना खनबिबम संगेबा आईडीपी सिंगी रिहेबिलिटेशन तौगनी अदु तौनी पैसा पीने पीबो पीदबो युम साबिना साबोय सादबो अमों मैं तादबा सिना आईडीपी सिंगिना नोई पीगे पीउ पीरोय दो अखो इसा युम नफुद संगगे हायना संजना हंदक नानो येंगो माइकै खरा मदा मसा मदन सिपाही सिंगना गाय को नंग चंग या खिरो आइबा अखोय चंगनी ना पोचे मसा मसा की ऑटो दनी खंदे काई नंग होलम खोंग न कोइ चेन चलगा मयुमदु यौना होनम यम नुक्सीए बदुमबदो अना अखोय मतांग सिला अखोय की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंग लैबगी करी दरकार लेरी आईडीपी सिंगी दमकता सही अनि मखाई हेला फाउदा मयुमदा हंजनन बंगमद्रगदी हौजिक रूलिंग गवर्नमेंट की मेजॉरिटी अखोय सरकार सेंगनेना मुक्तन लेबा बीजेपी की एमएलए अमदी बीजेपी का गायबी यारोय अतोपा एनपीपी स्वाइगनी एनपीएफ स्वाइगनी नत्रगना जेडी स्वाइगनी लोइना हाइगनी एक्सेप्ट ओपोजिशन ददी कांग्रेस कतनी मणिपुर द लेजे अमोय जे अदुम साइलेंट तौबीबसिदा अतोपा पॉलिटिकल पार्टी मी मंगा तुमा तो गाय जे मोय एमएलए सिंजे निक्सिन बिद्रबाने खाले मोयसु लोइन याव को रेस्पोंसिबिलिटी जमाने को
मुंदे बीजेपी के सरकार सेमगान मखोई सदम सेमिन दैने सगोली इवन इंडिपेंडेंट की एमएलए दो सो रोल लइए मखोइना इनिशिएटिव खरा तौगदबनी ngasai दुमाइना एखोइ कैदौ सिगेन अदुदि सुपन नतबिदा हाना मोइना पॉपुलर गवर्नमेंट होइङैदना एखोइ अथुब मतमदा हंजलना दोनि प्रजादा सु भाव तानबा लास्ट मोइ माइथीदना सरेंडर तौरगा पियार लाखरा मतुंग दैना हजिना का प्रजादा माइसे एखोइ अथुब मतमदा पॉपुलर गवर्नमेंट नम सेमने वाइबा मखोइ डिमांड से कैनो रूलिंग होइबा बीजेपी एनपीपी जेडीयू एनपीएफ अदु अदा एक्सेप्ट बीजेपी कांग्रेस नतना अतै जिंगसिगी मखोइ की पांदम जे मणिपुर मखोइ एग्जिस्ट तौबगी मखोइ एमएलए मोइना लैरुबगी मखोइ की पांदम जे करिनो अखोइ की मेजर टास्क ओरिबा हौजिकी आईडीपी सिंग जगन बगा नेशनल हाईवे फ्री मूवमेंट जान बगा अनि जिद मखोइ खुद थादे सी इसेंग सेंग टाइम हदा अखोइना सुम खनजबदा डिसेंबर की डेट 14 दा दिल्ली दा कौरगा मोय बीजेपी के एमएलए सिंग मोय बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ना फजना क्लास तौदन तौबुदो मदुदम आईडी अखोइना सुम खनजबददी मदुदा सोइदकी नखोइ नसाना या सनो अदुगा पॉपुलर गवर्नमेंट से सेमनी नोय मसेन जा सनो गायना गवर्नमेंट सेमगनी गायना हराव हलागा सुम लेरगा मखोइना तौगदबु तौदबिदा कना गुंबा सेसो सिंग तौजर कनी गायना सेसो जिंग इंथोगा नतगना प्रजा अतैन सुम लांगा लहलबा हौजि बीजेपी की एमएलए बीजेपी एनपीपी जेडीयू एनपीएफ नतगा लैबा इंडिपेंडेंट मखोइ एमएलए सिंगसे कांग्रेस की दम हायरे कांग्रेस की दम अखोइ अथु मतमदा आईडीपी सिंग हंजल लाइफ शायरी तौतबु इनिशिएट तौबसिदी नसाइकी गवर्नमेंट की मतेंग यावसु यावद्रसु अखोइ सुनु केंद्र एमएलए ना अदई केंद्र एमएलए ना तौरिसिनी ने को अपुन बगी ओने तौगदबा अखोइ की बीजेपी एमडी बागी एलाई ओइरिबा पार्टी सिंगी एमएलए सिंगसिने हौजिक मणिपुर की सिदा करीगुम डिमांड आईडीपी सिंग मसागी मरमदा अथु मतमदा हंजलन बियोइना प्राइम मिनिस्टर द होम मिनिस्टर दा नतगा गवर्नर दा चेचेत अमगा मतम अखंगबा टाइम आउट हारगनिको थाबै मनुंगदा थानी मनुंगदा थामंगाय मनुंगदा हंजलन बियोगा हाइखिबा लेइब्रने तारम मोइदा अदु वर्गदी मखोइना पामिसे अखोइ अदुम प्रजा सिंग सि लांग खरा लेरगा इरांग अदुम हंतजरगा तोक चखिनी अखोइ अदुम सरकार एमएलए खोइदा अदुम हिंगिने गवर्नमेंट सेमनी गवर्नमेंट सेम अखोइ मिनिस्टर ओइनी नोइ गी हयंग थौगाकपनि हाइना लेबगी मालेबा अदु ओइबा तारगदी मखोइ लेबगी अर्थ लैत्रे अदवाइदनेबा अमम प्रजान माइरेसे असेंबली से सस्पेंड तामिसे पूरा डिसॉल्व तौबिरो अदुगा अनौब इलेक्शन अम तौरगा मणिपुर प्रजा कनबंगम एमएलए सिंग थागत असीना प्रजा नायरेसी सिगी वेब से सिआईप से ऑर्गेनाइजेशन अमन खलावनी इंटेलेक्चुअल खना हांगनी से सोमनी नांगनी खलेरगदी मिसु नुतिगी तोरो फंगबदी नते वानन तो खरनी एमएलए सिंग तो मिन दुम लेथोनी अना अखोइ से अखोइ के अपुनबगी मास अपराइजिंग हाइबतार अखोइ पुनमक मसी मोई बीजेपी के एमएलए नुसीदबगी अतोप दोल के एमएलए नुसीदबगी नते मणिपुर कन्नगाइदमता आईडीपी सिंग मयुमदा थुनांजनबा मदि हाईवे सत्प यानगाइदमता मेजॉरिटी ओइबा एमएलए सिंग गवर्नमेंट सेमंगमिबसे मखोइ नवा अकनबमा गवर्नमेंट दा मणिपुर की गवर्नर दा होम मिनिस्टर दा टाइम बाउंड ओइबा अमा थाबा मतमदा इफेक्टिव ओइगनेबा मपांगन कनगनेब अदुना निको हाइरिसे नखोइना हाइबदी याद्रा नखोइ तौदी यादे अखोइना हारगा तौरगा ओइरा अरोइसे खंगेब नंदी ओपोजिशन द लेबा अखोइ कांग्रेस एमएलए मंगा से सिना अखोइना हाइबदा तौबी हानदैसु तौबिरक्त्रे तौबिदब कांदा कैमदो मोइ गवर्नमेंट असोप लेते अदुबो मोइगी रूलिंग ओइबा एमएलए सिंगसिना थ्रेट अमा थ्रेटन हाइब तारे धमका अमा तौ धमका मचाम खक्तंग गवर्नर दा प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दा तौबसे याम इफेक्टिव ओइगनि मदु तौदबिदा हौजि इरई पारै लेथोगा लेसिन तौरगा लेसे साइसिनि मखोइगी एमएलए सिंगसिगी मखोइगी रूलिंग की एमएलए मखोइगी रोल सी मखोइ मथौ मस खंगद्रदि मखोइबु फजना भाप तानब ngambasi manipur da leitraba maleda भाप तानब leitabadagi मखोइना तौनिंग तौबु मालेदा दो प्रजा सिंग सि याम मपांगन सोलेन उसितबा माले मसिगी पाप से सुब सोई सोइदना फंगदि फंगकनी हाबे सिमदि थम ओके सर थैंक यू सो मच
taksin basi lairiba both opposition and ruling the difference is kena basi akoi opposition as wadum tau ba matam gi tau ga lai du moi ruling ki party si ga yeng uta de ko less effective oi bado adu maram duna akoi ruling na hen na mas the push tau bada kar have ni even deadline bok thara ka da masina tragadi yaro have gi condition ama khak akoi gi fix tau ba adu gi chen ta khoni gi apam do jana phongdo pi aduga object se taseng hara kana PR government sina su high elected representatives in a mating talk na adugumba amakhak moida taksin ba ma leitrabana lai tho obra na traga taseng na masi akoi si khutha da bida leirabra habi ga chobo wahangam su la e aduna adu iragadi tarik December ki by the end of December thang na miyam se karingum deadline am thara kari gum khra paikhala ka habi ki changsi lak khongtang ga su katang khoi gi yeng ba delay to ba hai ga dum laira mi tha mani do khoi December da gi de khoi kan se mami ji samak pade miyam se kara kara taksin na lamoi khongna khong da gusik tawri posim su lai hai ta duna samatang ki lak pa se ima lak se gi ma hujik lai ba khongtang si सरकार सिगी पीआर गवर्नमेंट सिगी मसी मखोय की पोचे थवैना लौदबा अमसुंग डिले तौबा यानबगी टेक्टिक्स ला मखोयना मतम थारि बसे मतलब मखोय की दायित्व दु अकाउंटेबिलिटी दु मदु खोय की डिले तौबन हेनि गेंगबा याब्रा कमाइन थंबिनि मा सुबला मसे एगी वखलदि तसेना डिले तौबने न खल्लेको खल्लेदि तौगे हारगदि दुने से तौबे अब पोतो तौद्रमने डिले हाय ताम नट्रो खोयसे कायने ऑप्शन लेते बखोयदा नट्रा अखोयदि हाइबे वादनी दुनै नुवाइतबगी चटपगी वानी तौरबई वानी मैम की वॉइस तो अखोयना मु सुमाइना फामिबा डिस्कशन दा कई दा हाइबे वानेबा तौरकदबा मीदुना तौद्रबनी ने कैसु पाइते ngasi makta su reminder to moi dum pihowi governor gi natra piri dugi pharene akhoirom da reply toroktraga su on ground on field lairiba jaga du da khoina su masidi handa ki city am da khra tawrene haiba de ude boz bauta ubrane ude dum kanu hamu da dum leiba aduna maram moiraga huji changi baju su seng na haba da wari chinge do na mo khoina 2024 da changba da su moi hana da gi dum yung khra le horga khra su dum changba moi security dum tawraga dili ani dum haiba jaga ni de fawak choi khai gi du su to ngi tawri du su moi na ke lak pe potu su khoina na han moi da piri ba DGP da chief secretary da kai da pi ba da su khoi du gi responsibility de maram de kamaina ka tha le no haba ko haiba di tawai ba 11 ani chan chana dare ba chana dare di madu tawai do sina ni haiba gi moi na evidence proof su taw bangam de natra adagi son de gi su fazana tawiba मैम सिगी ए मोने टेक केयर तौरगा गाक सेलगल एलहेलनी हाइबगी पोछु लोब ngamde adudagi mokhoi gi phangjagada haksu chapchana amta phangde moi uje nahan sugunu gi dusu mokhoi gi MLA duna harakpada moi gi yum sabagi su paisa watpa khotpa myam ma hai aduna kamaina wal horimno natra matam judadi khoi gi lairiba sarkar palengai matam dadi adum fan na myam ma dum utna adugi IDP ge du IDP ge adu IDP ge adu na dum tawraga myam tawhiba ngatane ba aduga kamaina hujina kam background da kam system da duregi khoi gi hana thobuna zu hai gi bani akhoi moi governor no kai nom khumok padana mu hana gi tawma potni na hai ba masu dumana hai bani aduna ai sum khalak pada wari khudi makse khoi gi lairiba khoi sidegi adum soibra hai bagi wakhalam leiba maramdi ngasi bokta exactly point se center yo hondabai mongda hoi aham badabudi akhoi gi amisana parliament da kai da foreign gi kai hana di hairami ko parliament adugi matung in badadi masu common crisis common adum hai leibane ba aduna hairiba pot se mana common ne haire sondana akhoi gi hujiki changak padu ani sigi kanu su contradiction su khara di dum daiba male ba aduna gameplay se akhoi sidegi state gi oina sanaraga center da information se chapchaba real information je pidra brand khaleba aduga same condition haibo wadani to muna to budu chawno silo masu miwe bani governor ni hajeraga su manipur baja su gamna leader ne tawbe myam sibu khadrang mata khuralo na myam sibu moi gi ni chasu ai nong chala lore na adum chana lere ba khangdre ba khoi gi situation se yamna kano mo ohelle adun masi gi chapchaba root cause akhoi haina budu adugi chapchaba haidu se nang aina root cause to haibana yaroi ba hai ba lei ri ba MLA huji suspended lei na lei jari ba myam sina oina chapchaba lep to ne ba natraga all political party gi ama sema ko asu hai ba pose khoi moi maton da na power do ngamdre haraga su lei ri ba myam do pulap kanu tawraga decision ama tawraga khoi gi lei ri ba pose pyar budi lei tawboda bo khoi gi sini haibagi moi gi in writing hand ama tawraga pibam su mathau tae ba adu su pi ba mande ba maramdi khoi gi kahani
yengda khoi se yamna khoi gi yamna kaino downfall chatle mi ga topa Assam da ga tawri ba style Nagaland da tawri ba style aduga khoi gi MLA sina karam ba MLA no kamai lai ri no gyan tas lagtre ba adoi moi masen khana de so hani sarkar se bangam ba gi sakti su laitre adu gi IDP singi huji oi ba situation sida government na hai gi ba decision ni hai ba gi voice amta moi habi ba su ngam ba gi sakti laitre aduga moi da na punung ga nunga ra ga haro ga ai kendra da kanu yara loire hai ba gi moi da concept ta adu mai na ma leiba ma leba khoi kendra na ya ba hai ba do moi na tholok ki ba di seng na leiba ki oina assembly sir moi 60 je phamgi bane ba hoi amadi lai ki tere 59 ni aduna moi gi ethics kai ba moi ma mitra ha ka no ma parliament ki to ma tam da mai gi ka no du pin do ka no to ma tam da mi ka no piri du ne punishment piri du ne ba na tra parliament ka no tan thui du ne ba ko di ethics loi kai re uji MLA me gi ethics tan amata na te moi na chali bu nature me am se adu me am se kai na bok adu ta di mi na ka na no si tu no ba ai isala aina chakada bil chato sum kai ra ga di ai bu ka na respect to tu no ba SURBALA na suto oi pa kanu tamona suto oi ojana suto oi ba aduna sai gi respect isana to hon gedam ne ojana si advocate oraga advocate ki nature to to nu ne to pa kanu mo to ne du mai gi respect so dum down chatui ne ba adu gumba khara su khoi gi lai ba leader me am sida lai re ba ko aduna mina usilak ta bani mina usilan je hai tar ka du hujur su ai ne dum hai je ri sini ai kanam ta personal da kanu lai te hoi huji ki ke kheti ga ha ba du gi du su ma na han jam phong do khi bani ke no to ga di akhoi masen degi ama to khalaga ohen begi kai na khe du khangde adu gi ai di lam su moi MLA se ai kem khang jate ai gi di sum oil pa ubol sing du gi moi na haije gi point to sum highway wan ni kana na kari nu karai da kari nu khangde du na an mai na lai gi ba me am juni na ai na haije ba di haido gi ba jo ban do ngak na chat na bo na biu adu entertainment to gadam ni ke su kai de mi ba ni adu di door close to hai ba maram di ai ame gi leader do ai su mi ba ni nu ngai to di ya pote ba adu tar ga su ai na lai ba jaga ai na lai ba feel atmosphere do yeng matung ina mai kano do utlo ba program do participate to ba ai mai imung manung da family enjoy ni hadi su kai de ba aduna ta bida sum mimang thola kan to boda hujik oi ba sni am critical oi ba suna kan IDP kap pi ba to ri ba me am lai bani na huji changre hai ba sing du su subam nombang gi sumoi adum matha sa jari adu bu tapna mafam do hanjen kra bani na du riwe bu di dum moi su hai di brain do dum chalai ra kane ba maram di su ba nomam do aduna du gu ba lai bani na hai bai wani mi oi bani ke su loi mak ngai ba ya di hai ba lai te tawgadabu tawgadabu do sinok sinjin tawraga mimang da thokpa ya ba mimang da thokpa ya da ba hai ba ma moisu du gum ma khara khairang to hai ba wa ne ba aduna makhoi na hujik se gyan ta dringai di ta se na hujik lai ba bala sina su dum lai ni ai de dum hai sine ba bala ma su khoi gi lok bhavan ji da bhaja na phamma ba ma sbok da mayum da suti ni mitarum ni oro tha ani surok pada tha um surok pada se se ga to da na sek foi to da na function ama cha pada du gi ma na chaning bam da hey sing class um pora ba da pora ba am ngai na lai ga ma bok da mai gi mafam se ga dok da mayum num siri ne ba na to asuk ngai ba mafam da sida lai ba da ma su mayum ninjang ak ta na du suti lo da na chali sine ba any person ko ai nai se uniform da lai ba sing su ngai re moina kai gumba mayum chaning ba matam da moi su pen da adu gum bani ko hai ba gi wakhal da koina ama chen bam thoi hai ba wani da masai bu mayum bu nu shiroi da ba kana no ba doi ta di adu gum ba do khitang geng ba ma mathau ta hai bani da ngasi phana moi MLA na tawri ba sing se ai na moi da songning ba de atai gi na te ba leader ne na khoina pi hai bani na madu gi mathok na state ama gi taw ga da power adu myam du kai do ba gi use to ngam dri no hai ba gi pen da ba gi hai ba da ne bu ji su moi taw ra thong lo ba akoi loi mun maning in geba center fana haraga so ko hageba khoi di mi to miran cha cha bane habse moi na haibang amdraga so amtang moi letan tha makha ta khoi dum praja no mai go dum support to bigeba adu gum bage ma layu haba ani du gi haidai bo center na ma high state na praja me amna ma thok pangam ba dum bage oi da pa da to gunu haibane bai na ina oi da pa da bage matam na te buji ko huji akhoi se amna nungai ba hanagi system de lei ba sunate ba papum lob ding sai su hai ba su se 2005 te gi su se thame su se kamaina matam du ne gi ngasi bo na kamaina control to gi no ba 22 bo tu na 20 je gi pro wide operation kamaina no ba ama dile bam thok to matam du na kamaina control to ga madu tawre hai ga su kamaina thame I adu ka kamaina huji no wide oi da ne hekta mai kai mari ga chalhan da na loi ma khoi se kai no gi type te le dis kan background le si thigat pam ma thok ta ba si moi na tawning na taw budi na te ba si mi yaw ta na tawri ne ba khoi na center hai se si na ne ba khoi na hare di pan badi 2.5 te gi de ko state ka no ga center ga ka no to gi ba adu matum 8 te gi state option gre
ꯑꯗꯨꯗꯩꯅ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯆꯠꯍꯟꯗꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯁꯨꯔꯥꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯤꯡ ꯂꯥꯎꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯥꯈꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯪꯗꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯗꯨꯗ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯊꯥꯖꯜꯂꯛꯇꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯠꯊꯔꯛꯏꯅꯣꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯦꯝꯈꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯁꯨꯗ ꯆꯤꯡꯍꯟꯕꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣꯗꯤ nang keno to badan gi pro su de yaw khalo nang pung na ren khalo nang cha du su de ching han badi yar weba madi nutrient micham one le hen gadam le ba aduna yamna wari de di haibe gi de yam nuai ba to bodabu to weba myam se khoi kharam di khanma mathau tai ba adu ta di kari no haiba da center gi plan de khoi na 1949 da tin gi be gi matung in ba boy gi khongthang ji amat to oina dum leiri mai gi position mai gi to ra kano do tongan bagi wani systematic to tongan bai wani aduna madu to ko dum matam duna tro matam du gi pu sing duna di laiba ki da makhalaga thengnara ga putharak pani ipa hak tak tane mo mang se ado ipa hak tak to mang ba pose ado bacha ko su dum mapana to mani macha ko su option sira ha bagi pot chat ke dra ba du di khanbiyo ba ipa idong du na phajana thanna bo honara me idong du ki to bodong mapa hujiki su gi matam du na ipa hara sine 15 years palam baduna ipa hak ta ya khidare adu tadi bacha ko su ipa du da to bo pot du dum illa chakadra na tra ipu du na phaba thamam badu gi honda kadra ha bagi adu lom da changa ka hona min da kai kai ge ha bane ba ina haina natta da na tawam ba adu ipu na tawam du di matamam da ipu du na landheng na da na akhoi bharat sarkar de tawna da na khoi ki 13 august ki thengna ki balan kamaina tau hi alimudin balle de harakani ama magina te de hadi tau hi potu gi point du puto pane matam du kamaina thengna gi ge ba amaina thengna ra kale palure 15 years congress na parliament du su tawre su du gi tawre ba potu na moy du na control tawra na kamai thamamba adu matung 2017 de gem palaga na kamaina while olai ba hai ba sima su koi khamam thoi habani da thamam me ba ipa hak tak tuna adu tar icha hak tak su madu sum tai na ipa na thamam su du ne su du na hai le gadra na tra madu kan na ba hona gadra hai su kan na de bo je masi makta su dum hai ba ina na adu gum do tawro roi si huji ya wari huji mi lising humpu he na ne nikap ni law khona thal akoi isama pu da idp ola ba ne habase khalom ba sama sa law ri ba myam du su idp lo oli ne bo je aduna adu khanara se habani da ina habadi adugi potu ni subla aina kesu moi da kana amata any person amata da mlm ta dai waro bolite party oigera bjp party sungare congress ba lening bale jo ba tawai ba potu de khoi su mioi ba man chak chari bele chung khala ga pelak tamni na hai bai wa ne ba pelak tare ba sum adudi aheng adudi ex akhoi na mo haram tare ni cha sa adudi ka de khoi na December 12 ka de khoi na ngasi celebrate tawino imasing ke de tawri no badudi imasing du na phaba taw bodo khoi inna ba gi da mukta khoi na ningjin pung thawram toy na tro adu tari akhoi na aphaba taw budi ya da braba tawram me foto na aram bo re ga di absent thok na balambi do sen ba ya da braba kana na no sin du se dudi natra ga na phare ne moi ge lanja da ba moi manga du da noi mu pa re yeng ge ra haina ro ne du ga na adu ga me su se lo thok na bo hono ro hai ro ba du su na de moi ma hai ro da hai da hai je lo ga di su si da dum pu thok na ra tong na ra ka ne ba okay ma su do ma cha kyam po ba ja do khang dre ba su do hu ji le ba ting ting la ba myam du na su na sum taw le su kari gi no ba se si ju thi bu thi gat pa ma thok tai ba da wa ina hai je se si am ta thi gat te bo je khoi sum wari da su na taw le ra adu gi wari sana ba taw ba na adu gi phaja mak da tha re cabinet ta pham gi ba du su pass ba ngam de assembly da lo gure resolution lo ngam dre maram de assembly su pura khrak saram ni na adu gi khoi gi khundra pang gi mla du su assembly da ma su chahi ka no mar palam mi do thik sam da kham da bai ne ngon ga si taw ri myam adu ga swai da sin li pu thu law le ba ma su se chip se ka no do cha speaker do mi na tro adu di ma su ethics ka adu gi khoi gi oja ibo bi su o kari pabo ibo bi su ngare prime minister chief minister ju ma so re mi na tro ethics ka di khamam tok to cm ma to ga thang dang do adu ma di ti yong du jang da khoi di lan ja da khoi manga na ke do ba akhoi manga na khoi su media da haiba lo re la ye ba sikari no ba to ri mem se pele ba khoi de du am da yin de hai do ama ma gi wa na te ba ma ta inu gi ning de ma su cm haiba do ore mini adu tari kai ba kai da be thi ngasi assembly gi mang to ri ba mem si di kem da hai de ba moi assembly da am da changjan na de ba moi da adu ri lum ja ba ge o khoi gi kari mambing do location tamo location sungai re
मा मसा मक्सु कनो ओरमिनी तौरिबो हजिक स्पीकर नगा तौरिबो से इथिक्स कायदा कायदा गा हाबो सुमोय अदुम बगो दुदि ngang देने हाय रोग मोय मसे ताइनानि बीजेपी न तौबदे गिदि जो गादी जो दनी मु हायरानी अदे सोना kana su हायरानी अखोदि सिदोरे तानिंदरे बमता अदुना वारेबा अदुना कोइ प्रजा वारी मसी हाना अदुनी मसी हाना होना बियोबा ओके मा थैंक यू सो मच माइक चुमा थबिरे माने हम फजना से सुगी दबो ओरसु political criticism se pamdre be wafam duni aduga su se khawrakibadagina present akoigi dc for how it is being operate haiba se som doina nainaraga sop tongona ba haitare akoigi political criticism duna keep aside oigra tonga nakana matham graga to machangsin badune phani aduga elected representative ki role la sukki matik chawre cdf mamang su panjakib do general people ka makogi role se katong na equate to yaroi suspended animation na laita raga su makoi na mating na push tok taraga this center na akoi bu kanam haina the way how they address the situation of manipur adugi matung ina henalum na lawrok ta bahai besi su am effect to gada bandana governor na su pr government irai lai thok na leira habi ga chokba question me amam su thok le swai area se da yamna laibak thiba ma dinum oiduni do maina to mam passive point lai ta raga to ai pabung dam lak chige pabung akoi gi kanu gi da serogi mla na ranjit tham ki ba akoi gi my statement je tang reflect tor kanda ase akoi gi 2023 gi september de gi serau gi di haubre ba form je thame aduga akoi gi tha sigi 24 da imphal east amuk tonga tonga na form yam de gi suma samasa gi yumda halakhi basi serau de shanti laibadagini security laibadagini peace laibadagini aduna willingly praja singduna masagi mayumda aki belaitena changakpani habe wafam sima tawre aduga asina takpadi ekoina hanjelhana matamda idps na chang matamda khwaidagi ahan maru oirsi magi mayumduda aki akhang yautana safe oire secure oire haiba environment ma akoina fix tora matungda changhan besim de akogi first step te maru oire besim leire loina na akogi kuina matam sangna mang ta khraba mayum ga lapna raba adugumba amanga tana pikhan khraba makoi gi damakta long term recovery ma dakar oi marmaduna mla ne su thamba wafam se da moigi sarkar na moigi pifam thokpa makoi gi ngaklo oigada bo senpham singdo athuk matam na pibi raiba wafam se mamam thame aduna I pabung ga lak chening bse hauji akoi torbung gi da su hek changbaga nongala kanda akoi gi nongoi kapsilakpa kari gi damakta mafam aduda ngak senba ngamdribano matam mafam se da makoi gi power kari gi damakta use to bang amdribno imana su thambiki aduga akoi gi government gi akoi state force adagi central security me amna section ngak thambadagi serok da shanti lei pamda bathogdom phonga si buk thoktri haire aduna kari gi damakta hai ki batorbung gi sire thoki beirang si maram pibangam de evidence pibangam de kemta sengdokti haitare aduna sidai se makoi na makoi gi power se use to bang amdrib se kai gi no yaba mafam sing strategic point oidiba more gumba akoi gi chorchanpur gumba sinamo akoi katang consider tawraga su yaba mafam sing sidai da kari gi damakta thindari bano swai se leiriba aho bo se kari no pabung kamai thanbini wafam hai ge masi gi ta akoi gi yamna toina chupana ba masung pana da hai tare deep state na male yes deep state che shadow of silence hai ko hoji india government ke aron ba agenda am di leire moina ngasi displaced person si mai ma hanjan ri se moi gi aron ba agenda am di leire masi parjana ai hai je shadow of silence shadow si silence hoi ba shadow se madun si wise ni india gi aron plan ma koina ngasi ba da role ga thami aduna ngasi moi torung bangla de sangbiya di hari se maram khar lei na maram lei bikini mayum da hanjan madrong mai kabi bom lang jele maram lei ko aduga akhoi no vision se khara chauthona akhoi manung da kha in manipur thoi ba si de mapan da akhoi angle khara ti yeng bi akhoi gi hoji thoi ba conflict se phamnai bagi da natana akhoi gi government gi hoji mla ta natana parja khudi maksu akoi akhangai mayam university gi oro kari ore mayam sina akoi na khandabam change kamai to lotion gene se khan gadabne ko maduna akoi na paja singa problem se solve to na bagi se manipur dali community hall sing lekai de moi resolution lobu yene resolution do khabar da pi adme order do poraga mla sml my concern mla to the cc pukut hai bi ai ba basi government da hauji government se matik chai na sadre si minister kursi munari munate si to se ko akoi gi angam ba thak da akoi hon se ko aduna ato wafam na handak new years ki ne kai na tori ba ko che 1st January se akoi gi mitegi new years ti se raw bani ko chahim de se raw new years ani leita bani akoi mitegi se raw bu da wena to biu
aduga akhoi gi di masi yamna dumdam toraga mafuna khangdabo thabak chi khara thado si aduga 14 December 2015 da suna Delhi the Jantar Mantar the meditation protest of same theme di moi du IDPs mayum sang lo hagi bani ko masi wapum si Manipur ki mapan le ri basing sina akoi Manipur de lori ba situation hena nungai te aduga afi wafan ningdam thagi damang ta akoi ki IDP te le ri moi plan ki pipi bra adu de special disabled person moi wheelchair le mani clipper hearing aid mayam se adu ki moi thagi phangiba monthly 1500 si pibu sibo makoina matam chana pibiri ba khopiri ba si masi khangdangi aduga mori churasanpur kampupida cha hanjan ba yadri masi government gi atoba plan ma moin tham ba yai aduna kari de mak sarkar ne makoi ji tongan ba machi si December da bok ngamdre sin March ka sungam moi March 2026 27 28 go bi ai ba ko March ji karam chahi no to aduma specific oi ga tabani aduga akoina yamna soiri bamna akoi si sarkar da taina ba sung phati parja sing Manipur gi yamna khangai mayam am lei ri ba ko Manipur ti 1949 ngasi bo ta akoi India de tiluraga parja nungai ra ne phanai ba kharegi madan matum paisin ba moi kharegi dolan saba adu moi nungai ba khada dukita ne ba adu parja si su adu akoi parja si aina kari haini aina hanjan haide parja si akoi parja si kari no bab sukta tati kari sukhanda bangam de akoi na ai di ikai je ba India gi mfungu du tai imana ba le ko akoi se imana mo mang de na khoi si I says what is happening in our state hai ba it is our culture ne ba akoi chit Manipur to akoi the culture ne culture ni akoi is nungai ba kari to ba aduga government sem da ba sidne Manipur baja akoi ta lei ba MLN semu da te ko akoi di mi gi India government gi makha le rum na moi gi mathak te gi higher command na CMO ICM do ni akoi phamu lepo do India government sanari bne among lepo no akoi na hai bataw na koi na hai bata roi si aduga phanai ba sing MLA higher honorable higher kari haige moi gi matik cha bar cha de matom da khanjara sunu ai ni chinde di haning tre aduga matik cha de khang din akoi na sana khangna design to view ko adu na khoi thabak to drati na sana khangni design to godabani atu wafam to ai haije ke aini yam nungai tabam na hoji Manipur ta tawri base Manipur gi di problem se full of problem ko politically wero social wero culture adu religion do wero economics to problem hoji Imphal bazar da e-rickshaw angang sing sina wire e-rickshaw masana leiba 1 lakh hen pi e-rickshaw mata 1.5 lakh piri ba masi angang laring ma si imung manung thai ba nupi dingan na thijuru ba ma si angang si kamai tung thakin de da traffic police Manipur kharmoi bazar ta traffic policing se masi na makhoi de gi lupa tara de gi kun lo kare adu mafum mari de lo ye kun se adu de gi moina wai da marak ta mu 300 400 500 fu lo bo yori ba adu mafum asibu awab piri ba sibu na khoi gi na naw ni haiba khanda bangam da mi sibu karam mi no ba na khoi na naw ni khanba na ti awab happy ganu ai hoji DGP police ta ne ai personally more si thi ke ne masi Manipur da traffic police thangera paisa log de traffic police thambiu paisa log ri thambi ganu awab da Manipur hoji issue thol se isa sing se bara issue se wire thor pa hatani makoi mapugi paisa pino bu leti mayum thana bu sungam dre makoi na maside phatte ba thok to tholak ni ko Imphal bazar haije ke aduna akoi si samsana da akoi si khit hen man kre ba ko khit hen man kre hemna liba se lari khai ba su moine lari tami ba su phatte ba thabak to ben tami bra natra apa ba thabak to ben tami bra akoi na astronaut sin na rocket pai re astronaut sing tin na makoi na mathak pai ba su ai na ngasi tai moina masi astronaut si India gi obi ai America gi obi ai Russia gi obi ai China gi obi ai makoi na prithvi yang dara puta moina haningi si prithvi si de ne hai ba ko moina China da haningi India da haningi UK da haningi adu gi wali te ba vision si khatang wang na guraga ko akoi miyo ba si siga dang hatani sidri ngai ta phaba thaba kharati torong se kari khandagam to ke hai boni ta akoi si mini tna ha mai ti si mini ate te le mi sin mi da respect pina gadabni mi mi ti kai khumna gadabni mi da hauna lonchet ngang na chat gadabni adu mi da kai su ngai to hantan ni yeng bhauna ti okay pabo aduna masi
अखोई अइना अरोइब हाजनिंगबदी अखोई मणिपुर द लेब मियाम खुदिमक मिपुम खुदिमक से ngasi soireba singchi go pai thibiro aduga mi de mai mafam je thambiu haiba wakum se losin jati okay papung thank you so much exam phazaba ko points ma'am papung na puthok pi kre aduga ko deep state ki one of the factors hai tare sisu panbi india gi aron ba agenda hai tare in a simple word ai pap kano da arwa round guna ten tak na thambiu ina hana request ta ujige wazara bidalak jige oza loiselak pasida hojik akoi gi IDP singi lamboy khongnang khongi hawrakpagi mogi protest hai tare tangkhili ba khongjang dis moina ga akoi kokomina lead tawraga akoi gi bureaucrat sing leader sing nong matoi sula akanda akoi gi barakta lekpi uli akanda haibadi moina go through toriba situation se karinu haido khangbi uga haiba jinga mogi appeal ga su tawki belai hena hakchin hakthenga isana tangsilur ga hina khangba ngamgani na khanghaning bagi mogi apamba strong desire adu fobudan ga hai ki belai aduna hojik si both ruling and kogi opposition hai tare MLA sing na relief camp ta chatpa IDP sing ga engage tawbasi masi kayam na akoi de lei be phibam sida kyam maru oi amasung kyam active oige loina na akogi elected representative from both ruling and akogi opposition sisna akogi IDP sing gi issue si kayam effective oina huji pawuta koi raise tawre na khanbi kamai thambi ni usa IDP की issues दी कोई की state government खक्ता दे इंथोपसी आरोय state government हायर का ऑब्जेक्टी कोई की president rule मनुंग निना governor ना इंडिया president ना चलाए रहे हायर का दो मरुए ना ngасai mawang do sai jekre MLA sing aduga MLA sing si hoi loinamak ki su da karne adubo sakti jeli bai bitare power lai ribasi ruling MLA sing makoi de anytime government semgoni haiba leiba makoi sina hena initiative lauraga CS one kaina tawjasunu kai su kai that is also good but responsibility se civil society organization da NGO da inthuaga samasa gi diet na thokpadi yam phatte madna present ruling MLA sing maroina ai opposition ki sodum yaugani ruling MLA sing na masi IDP sing gi wa se masi kitang moina hena serious one lauraga di phagada khale do viewers sing da gi hangakpa amaka kei paukhum bijage topic sig mari lainam tab ya do kagi sangai festival manung da video personnel namna hage youth aga haibitare idak thakchalaga myamrta kai bama haiba khotpa gi di ma ki do tha magi tolop thingbra kai noma laikhum taweba ado kana go bai koi gi honorable MLA minister natragana bureaucrat officer makoi singna myamrta adumba youth aga dak thaga myamda myamrta thaga disturb tawba do misbehave tawba utpatargadi kari lege na viewers sing dagi hang piyaw mad ta sengbadi responsibility si lo khangba mi ne hena punishment lei haibagi chanabim lai india gi lo da ado video personnel amada adugi da satai adu XYZ elected members sing honorable haiba MLA sing ministers to work so miam tin ba mafam da ai gi manipur gi oina haiba tare state ki chu khena balai miam tin ba mafam da su adum ba irak tha ga nisa sasal to batar ga dimado hanai dan penan court ki section 510 gi makha da pungkun mari phoba simple imprisonment jail da thamba yai fine paisa ten ba yai adumaina ga laiye ba adu haujik section 355 bharatiya nagrik sanghita aina BNS aina BJP no othoki bese sigi makha da fine je atum ba myam din ba mafam da youth gen ko salaga nisa salaga disab myam da misbehave am ut tar ga di mado fine on lupa lising am pokthi bi yai pungkun mari phaugi jail da thamba yai aduga natagana animak pi bi yai natagana myam gi aikoi gi phatau di sengdon ba bazar da kai gumba sengdon ba ga to madum badani chu pi bi yai masi viewer sing na hang pawa hang du ga maile na hai jabani kana gumba medam gi kendra XYZ ki kendra ki MLA nataga minister madu gi da haibnate ko ana aikoi masi gi legal oiba concept to di aingon da lawyer moina hang panina miyam na misam miyam khaktanate elected oigera bureaucrat officer oigera miyam tin mafam da nisa sa chalaga natraga yu thak chalaga
प्रजा मधुगी निशा सारे सिम्टोम उत्पतागदी मसी दंदी सी फंगफम थोई मसी दंदी सी हाइबदु का खाइजबने थैंक यू ओके सर थैंक यू सो मच इमा दा मुलाक चेके इमा मामा गिव फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड इमा ना दम हाइलाइट तौबी अखोई स्टेट की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगी यामना लफम थोको मोगे थौदांग मयाम पनख्रे मकोनी इफेक्टिवली तौगदबा पाबुंग दंग साइ सेकंड राउंड दा थंबी की बा कोई डीप स्टेट की इंडिया गवर्नमेंट के रोन बे एजेंडा ना खक थंबी की बसे सिमतांग द हुजिक तसेंग ना हायगदी अखोइना सिते पेन दबे के मयाम लाउता सो कोई के सॉल्यूशन जे फिक्स तौरकदबुसी अकाउंटेबिलिटी जे फिक्स तौगदबे सेंटर अदुम ओइबना हाइतारे अदुना स्टेट दा लाइबा मकोई के अरोन बे एजेंडा डीप स्टेट सिते इंडिया गवर्नमेंट ना लौरिबा रूल जे माइ मीटिंग दा कमाइन थंबिनिंगा इंडिया गवर्नमेंट फना लौरगसु ऐना हैना अखोई इसाई स्टेट की सुमा चैनल कांगलोन संविधान लेरिबनिना मदुना थेंगनो हाबनेबा इंडिया गवर्नमेंट डिप स्टेट की अदुमाना कनो अचना लो आरोप तौरे हैदना अखोई मैम से प्रजा मैम से अखोई अदुते अखोई इलेक्टेड लेबिरोनुना दु थेंग मोय अदुम तौबदो अखोई अदुम थेंगनजरसेबा मोय अमा लेबगी डिफेंस तौनबा सेंग ना इचा सिंगदुना मेथाटा लान तौरप मतमदा एनी कनागुमम तौदुना वाको पाइगे तुतु पाइगे तौरगा डिफेंस तौद्रो आई लेबाक से कंदबे यादे आई मियाम से कंदबे यादे हाइदना अदुगुमना इंडिया ना फन तौरगसु आइगी स्टेट की चना कांगलोन आइगी समिदा आइगी चचर आइगी स्टेट तुगी थुम मथौना दो फुदोगा दुम तौबे या हेबे वानेबा मोयना फत्तबा तौरे हाइदना डिफेंस तो तौद्रगदे दुम मोयना साननिंग ममोंदो खो दुम साना लेहंदोरिब्राबा हंगिसि बोबा दुने बेन हाइसे अदुदी अखोइन हाइना अखोइगी स्टेट की पावर यूज तौरगा सिजनरगा हाइबम थोपा तौभम थोपदो तौगदबनी हाइबा पोतुगी वानेबा पाबुंग कानोन तामोना हाइबदा इन केसु केनुगी वानतेबको इंडिया ना फना तौरगसु अखोइगी सुसाइगी सेंगना ngak लोन चै अखोइगी इसाइगी लेजरिबा पोतुना थेंगनबि याय हाइबनेबा अदु तादि अखोइना मोय खल्लिबा मोय मिहुत नें खल्लिबा स्टेट टुबु प्रोटेक्शन तौनबनि प्रॉपर्टी मैम कन्नबनि न्यू खोइ लाइफ कन्नबनि न थमिसिगी आथ थोइब्राबा इंडिया ना तौइसि करिनो हाबजे कोइ खंगबो नट्रु अदु डिफेंस मोइना तौगदब नट्रु आइना नंगना थोगा तौबुदि यारोयबा होय लाउबे आई अखोइ एज ए प्रजा अमो खोइना आइगी डेमोक्रेसी नि डेमोक्रेसी मांगबदै ने बंगसि तौरै मैम से अनिंग अनिंग अपांग पान तौबुसे अदुना मरम ओइरगा आइना हाबदि अदुगी वानी तसेंगना तौबदि दुम ngasi ngarangdagi wanateba mamang degi changaba potneba adugi potto akoina ngasi thengnariba potsi chumibra lalibra habja akoina su khanbam thoeba asai tamwa habja chumeba praja akoi gi su right am layeba akoi sungaire gyan se suta ta dabam su oiriba कांग्रेस पालिंगाई दा चाही 35 दो कोई वाबा या वारे लेबाग नि ममे आमा मगे नो तवे या मतवे न तवरे मोय उम फागद्रा हाइदना मोय उम लाइरे सी मैम सी की सोइबा मैम से ngasi बौत आइन हाइदो इन एंड आउट इन ममांग दा दुम पल्लिदो अदुगुम बजे सुम तौलेबा अदु तादि अखोइ ngasi कइदोबो तागे हाइबसे अखोइ प्रजा सु खंबम थोपनेबा ngasi सेंगनाय कांग्रेस की मीटिंग अमा तव हा दुम खुवा खुरुनी फना यानिंग दे हारासु सिदना कमेंट न चुमी कांग्रेस नि जामबनी बीजेपी ने नाम ने हाइनी हायेंग अदुम यावरुनी मोय याव हाबे सावबो नतेबा यावजो एनी कांग्रेस की एमएलए न कौबसु यावजो बीजेपी न कौबसु याव तौबो तबु अखोई ओइबा सिचुएशन सिगी नोय नोयगी लीडर दुदा हाइबा ngambegi शक्ति याव हाइबै वाने बै नाइजबदी अमा मगी नते बै नहबदी अखोइना ओइबा पोसे नोय केंद्र द लेबी लेरनु लेबाक से सुमाइना तौदना लेहल्ले इंडिया ना ngasi तौरेबा मियेंग से ngफोइन ngauthoknabagi नोय फिरेब अमा लौ हाइदना मोय मोयगिन पामजरिबा एमएलए ngasi लेरिबा मैम दो अदुगुंबदा थौदांग खरा सिंगनो सिनि हाइबा नतदना आइगी ngasi हायेंग इमोइनुगी तौबगी कनो सेमी हरावबदु नतबा हुजिक्तगा कोइलास लंबी सेंगला इनै मैम जेंगो मोइन तौरे पोतु येंगो हाइबनदा प्रजा अखोइसु आई इसादगी चिंगना अखोइसे यामन मोदलिबा अखोइना मोदलिंगै मपी मपा दैरोय मपी मपासु तौनिंग तौनी इथिक्स लोय कायकनी आइन हाइसे इथिक्स पुकाय कायरबनी नहाना सेपरेट मोय तरा पियोना लौरिबदो मदुगी अखोइना सेंगना हाइबदा दुगी चंगबो मतमदा अखोइ इफाल थानादा फादना लमफेनदा फादना तोइदा अदुसु इथिक्स कायबा मखल अमनेबो ओजाको खनि डांस तबो खकी वारी नतेबा मोयगिसु स्टेट अमा थुगाइरइबनेबा मोय 60 दुना प्रॉमिस तौरगा असेंबली द तौगिबो मोयदुना थुगाइरपदा अदुगी पनिशमेंट पिगदमनी नोयगी बुक टुदे यावजरा लेबनी प्रिविलेज अन कायरबनी न हाइबदा मखोय अखोयदा ओइना ताइनरिनेबा अदुना सुगुंबा सोयबा म्याम अमना अखोयसि योमा लेरबनीना अदुना मीना उसितनगे हायरगदी अखोयगी चना पथाप अखोयगी स्टेट की तबम थोपा थौदा सि अखोय लोयमक नीति नियम चुना होनामिनबा मथौ ताय हाइबो नतदना ngahang ngaki kano tobudunadi अखोय स्टेट कनबा ngमोयबा स्टेट कन से तारगदी अखोय म्याम
amata oina moina su moi gi lobo thodang praja logo da thodang CEO logo da thodang apun mana lomin na ba mathau ta ha panda leader na leader thokpa MLA ne me thokpa CEO thokpa praja thokpa IDP na ID thokpa na smaina sum dai raga di akoi yaro ba adudi khujiki dif to adum pakata ba continue rum chathara khini ha ba okay thank you so much imane amarik chuma thambire oji imana panbi ki dire gam chumba ma haitari akoi manipur sida any development work poi gara lambi thong semjin boy gara any area da haitari tauge bo khaladi adidi akoi di kano da tha da ta north in days north in month numit ta sun lotion bangam bagi me ama ma koin hujik ure lambi thong semba boy ama bo ore so adubu tofom topo area khada di koigi adum karamba factor na hindrance o henbano aduma khut tha dana leiba karamba area of interest khada akoi limit tawga thambano badubang na ngasi iran gisu yamna sangtha han basimaksu akoina munna yengaga de koigi lengak mapu sing natraga chatna riba akoi lamda masire yamna complex ore bribe wahangam su chawnga thokta badi nate ai yam ngai je pabung damung lak tike pabung aroi begona for closing remark pabung gi thought on closing remark for closing remark kamain thambini akoi khunai se manipur se akoi long term planning am bulaitie long term planning am bok tokte akoi se isam sarang tanga si bote unity leitri punjan mangamdri at 1949 da akoi power se akoi shakti puna mo si india government ke sina khara bane ba aduna musing si ju parja akoi na khan bani tana yes ngasi 40 le ri je phai natra phati se akoi khan gi ngate na ba nagaling ni parja na khala put na te tana aduna manipur की MLA सिंह अमसुग MP सिंह ती manipur की दमकती प्रजा की मते सीग्रे है भी या लेत्रे है भी यारे मोइना अदु थबंग उचरी सिनी मोइ लेते बको माने कइनो लेते ब सीग्रे बनि की चमने अदु IDP सिंह से मयुम द हंजन देबते इन हाई की बतुनी मखोइ की प्लान अम लेरी अदुना नोमैना बोम न कापसेलगा मयुम द हंजन बा चंबु याती हारिबा मोइना सिक्युरिटी फोर्स न लंबी थिंगी बसे मखोइ की प्लान दुकी मतम दु यौत दने तोरिने बा मसी कोइन खंदबा मम चंगे बा नाकतंग लाउना फोन बसिन ओइलोय को मसी प्लान सिंगसे मोइ मी खरन ते दुम खंगम दोइनी मदुना मोइन हाइदोपुदिया द मिनाय ओर मन मपु वादु ति मिनाय हाइदो याती तना अदुनी आइन हाइजबती okay okay babung thank you so much amuka su giving emphasis on the akoigi India government ge aron be agenda haitare adu kuma khar leibaduna nomai kapaning su kapaning ba swai gi sida tawgi hairaga su ya da ba moin tawning bagi adum pot am khakti dum sidna koi apha apna leibe pot am khak leire aduna hujik leibse now coming to the concluding remark IDP sing si effectively rehabilitate to honge haitaragadi MLA sing si ga asokba role amadi yam chaung leire solution properly accountability do ada koi central government da center da fix tawraga su MLA सिंगसिना मदुदा अथुगो मतमदा थबक तो ओंथोकनबा महै यानबे दमु तो मगे अचौबा रोल अमदि लेरे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव सिंगसिना अखोगी IDP सिंगसी मयुम दा हंजल हनबा अदुगा अखोगी रिलीफ मेजर सिंग मपुंग फा द मखोइदा फंगहनबा अदुगा लॉन्ग टर्म रिकवरी में सपोर्ट पीबा सिगुंबा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैम से IDP की इश्यूज मैम से मसी बकोने एडवोकेट तो बसे MLA सिंग के चौबा रोल मसी मखोइना काउफद्रबा अदुगा दायित्व याउदबा ट्रांसपेरेंसी याउदबा अदुगा अखोगी लेप लाइक द होनदबा एंगेजमेंट अमा याउद तारगरी फ्रॉम द साइड ऑफ MLA साइड तारे रिहेबिलिटेशन की मागी एफर्ट्स सी अखोइना माइ पाकना होनदरी बिसे लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस ती ओइरोय हाइबा वफम दुमसु लेरे तुना मखोगी रोल से याम चावी हाइबा वफम से थमजके सो विद दिस नोट ngasi ge koi dialogue ki program se matang ngasi tension jere khogi thorom se bu saruk ya biduna mapung fan bikiba ikai khunna jirba panelist ahumak ozara bi ima sujata amadi papung gom ko son thakat phoruk jere hayeng sulam da mase thoiba tongan ba isu singi matang da naina nabigi tanjadu ai khoi gi dialogue ki forum na puduna lakjike pumna opu amukana khurum jere Admission open. Urban Court Upper Primary School, Government of Manipur, Urban Court Meiralekai, Info West. Admission open for session 2026-27. Available facilities: free textbook, free school uniform, free admission fee, well-served midday meal. Admission will start from 5th January. And session will start from 19th of January. For more details, please contact Urban Court Upper Primary School, Urban Court Meiralekai. Class 12 amasung graduate oiraba mahirosinggidamakta
Germany-da hospital program tamba yabagi kidong chaba pisari. Hariba program sing adudi ahanbada accountancy hariba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinala 60% fangba oigedabani. Anisubada hotel management hariba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani. Ahusubada electronic engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinala 60% fangba oigedabani. Marisubada mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinala 60% fangba oigedabani. Mangasubada construction engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinala 60% fangba oigedabani. Taruksubada automatic mechatronic engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani. Taretsubada electrical engineering hariba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry math background leibaga loinana 60% fangba oigedabani. Nipansubada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani. Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate oirabasing na apply tawba yagani. Loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiba stipend listing hundra manga dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani. Loinana 100% job guarantee in Germany da oigani. Loinana 100% education loan to support tawjagani. Akupa marog gidama 7005063196 ta contact tawbiru. Riyadh private hospital ki nurse ki ahangba famsing kauri ahanba round ki interview November ki tang marida pangthokjagani. Yamdrabada chahi ama experience leiba oigedabani. Experience leitaba miyosingi oinade recently work tawba hujik thabak tawba miyosingna apply tawba yagani. Accommodation amasung transportation khudingmak free oijagani. Maigi thakna basic nursing loiba natragana post basic basic nursing JNM natragana diploma in nursing loiba oigedabani. Thagi oiba salary lising mautra dagina lakh amaga lising kun phawba oigani. Akupa marol gidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road da lengsinbirau. Admission open. Urban Code Upper Primary School, Government of Manipur, Urban Code Mayor Lekai, Info West. Admission open for station 2627. Available facilities: free textbook, free school uniform, free admission fee, well-served midday meal. Admission will be start from 5th January. And session will be start from 19th of January. For more details, please contact Urban Code Upper Primary School, Urban Code Mayor Lekai. Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hazik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak median changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho. Khudong chaba adudi thagi oiba salary 1 lakh, overtime incentive, free accommodation, ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani. Akupa marol gidamak makhaga pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawbiru natraga aikogi office Northeast Window TV Building Hata New Chekun Road ta lengsinbiru.